Alright, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. And manipod dito yung Nemars Studio Planet. Nga adayo iti planeta iti Earth. Kapota alien mo dati makikita. Aya, ati man na sumangbay iti programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung yung Ruiz nga sabali ti lang ana ita. Aya, ang nagkakitakman baka ayan, tama na yun. Adag man dito yan nga may manan mang tadbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na kat ada parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Estela iti Baguio City nga napauluan. Exchange gift. Sagudahan nga ron ti surat ni pagayam nga Estela iti Baguio City. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaak nga kahit ko nga itaklin iti programam kasinyong kablawang kay man dita Nemars Studio iti naragsak nga aldaw kastameten iti naragsak nga Paskwa ken baru atawen. Kablawang pa yung iti padak nga dumdum ngayong iti dating nga programa nga pudno launay nga makaitad liwliwa ken adal. Babaen ka dagiti na tumaduma nga istorya nga kayo ikan biag. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasarita ka sinyong amin iti agdama ada parikot ko ket ko ti agkid daw iti pamalakad yo. Iti laeng kalabes nga panakaangay ti Christmas party iti opisina mi ada pamabasol nga naaramid kanyak nga saan ko man ngay naramid. Ket ita agnangabit ti posisyon ko iti trabaho ken kagurguran akpay deti boss mi. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong deta mantin inutik abin sa binsaen ket kasto man nga rugyak ti amin. Kumusta di kiti report mo, Dolores? Ay, basit laing yun, ti lipas ko. Masapol nga malipas ko amin di kitoy. Sakbay nga Christmas party tayo. Ang ada pala problema. Anya ti problema. Siyak, nalpas ko di kiti reports ko. Ay, himbag ka pa Ang siyak, ilipas ko nga umuna. Sa akong to problema yan, deti igatang ko ay ti pang exchange gift. Ha? Api di ka pinakagatang iti pang exchange gift tayo? Into no Christmas party? Saan pa nga ro, Estela? Ay, nagpautang ka man Ay na, dati sweldo tayo kada Christmas bonus, nagastos ko at pinagbayad ko kada ito utang ko. Ay, no siyak ti pagutangan mga laeng Dolores. Awan Tana, nausarmot lang diti anak ko, dati bonus tayo, nga naawat tayo. Ay, angim nakagatang akbit kit din ti pangregalo. Ay, kitimbag ka pa Ken, siguro, no kaslaklak ni Angela nga kaopisinaan ta nga kabit ni boss. Hush, makatagari ka, makamangigda ka. Kadagpay sumat. Siguro kung saan nga problema ti kwarta ita. At syempre, tunggal amumlatan agkasapulan na dumawat na tamat na kini ni boss tayo, ni Sir Tristan. Di ka makatagari ko na. Amang nadamakangigking ka. Kadagpay sumat ka talaga. Ay na, nakakadkadlaw. William, di ka na makatagari. Kanayon nga agisibro iti kawes na. Kanayon nga agisibro iti bag kada sapatos na. Ti rigat na. Iparamag na pa Ay na, matiklon to lang ata nila kay na. Ay na, baybayam kadlata isunan. No, agpakabit man kay ni Sir Tristan. Problema na daytan. Angim nakaapalakas ta nga. Agpapada tayo malasweldo, angim no agisibro ka digiti kawes na kunamlan no agsweldo nga kasla manager ti bangko. Ti importante awan ti aramidem nga madi. Saan mo nga tultuladin ni Angela? Angela tinagan na. Kunamlan no na insantuan launay. Angim madi detar aramidem nga kasta. Iso nga si ka Dolores.
Di mo tultuladin ni Angela, taddan to karma na ti kakasta. Kit ni Metzer, Sir Tristan. Gaputa baldado ni bakit nan, ay na, kasta mo tiraramiden nan. Narigat latag sao. Kan awal lang amin ti pamaniknek iso nga kasta. Angim nakakadkadlaw. Kanayon nga nakadagdagkat ni Angela kini Sir Tristan. Iso nga kasta. Babaamlatan. Tapno no, awan ti problema mon, nasaysaya at paingan ni Angela ti pagutangam, iti igatang mo't regalo. Ayuwinan niya. Umutang ang lataking kuanan. Tamang ano din nang tumadlasingiran kanyak. Nanguro na, no, dati ipautang na kanyak. Kat agga po mismo kini Sir Tristan. Isupay saan kid di nga siya utangam. Tapamilyado akon. Ay, may atak ta singasing mo, Estela. Ay. Nakaturog ka din di ubing, bakit? Ay, wunlak ay. Ay, nabanog ka di. Saan mo't kidi lakay? Nasapak ka nalpas ni kiti reports ko. Ni kiti Dolores agikam kamakam. Kit ni, into no sa nga bigat ti, panakaangay ti Christmas party ni ti opisina mi. Nakagatang gamot kit din ti regalo. Ay, wen lakay. Ay, sutiin nyo idi nakaawat ak ti bonus ko. Apay mano ka di ti balor na ti regalo yo. 300 mat lakit di. Ang amumatan. Ay, nababamot lang ti sweldo mi. Ang napialang mo't makatulong aking ka. Wen bakit? Nagyaman uri no adan duwang anak ta. Intultuloy mo lata ti trabaho. May met laing wag tinulong talakay. Ay, ewan gayam. Anya dati isistorya itay mangmangan tayo. Dati ka opisina nga kunam. Naatapin nyo nga, kabit na ti busyo. Ay, ni Angela. Iso tinagutangan ni Dolores iti igatang na regalo. Kat nang tudmot adagos. Takas yung amin day jay. No mautangan, kasla pa kay dayawan na nga maututangan ni Suna. Kaslang feeling na ngamin, baknang ti panagkita mi kenkwana. Ay mayat man ti kasta. Ang pudno ka di nga kabit ni amo yo. Isumati madmadlaw mi. Kinsaan ba ta kasya idi ni Angela? Ang nga kasya nga ti kanayon nga do kwartana. Ngumita. Sipod idi nadlaw mi nga kanayon na nga nakadagdag da kini Sir Tristan. Ala, masansan mo tin nga si bro iti kawes na no may agubra. Maditi kasta Uwin nga rod ang sa anak latan nga makibibibiyang. Tamay sa awam mo't pagitit pamaniknek lakay. Siguro akit saan nga naragsak ni Angela iti asawa na. Gagangay laing trabaho na nga construction. Kat siguro nga agsapol mo iti sabali nga makaitid ka di pagragsakan na. Ay, saan nakapakaproblemahan lakay. Tasyak, naruwa makitirigat. Sa anak ba't nga na-SM ka di kakangina nga banag, di kiti luhong ako nada. Dahil talaw na iti pagyamanak yung kabagay. Kaya deta mo ti nangayatak yung ka. Ta simple ka lang. Uri no, simple lang mo ti biyag tayo. Naragsak ka. Gaputa naragsak tayo nga pamilya. Gaputa, kanayon na kami mo't nga sagsagutan lakay or kaskasanokot. Kanayon ka mo't latang nga nadungo kada kami nang runa kanya. Wen, bakit? Amok nga dakas ti manglipot iti asawa na. Kas kaday tararami din ti kaubra. Patsik nga danto karma na dayta. Uwin nga rod lakay. Dayta mo timba kini Dolores itay. Nga saan nga tultulatin ni Angela. Ta sigurado laki di nga makarman to. Nung pudnuman nga adda aramid na nga dakas. Ay wala kay. Nimet Sir Tristan. Siguro agsapol iti sa bali. Gaputa saan nga maparagsak. Bakit na nga maldado gapoy sipod iti na diskrasya. Uwing gaya. Wala nga madilat ta. Uri no kasi kumanti ka sa sahad ti asawa na. Sa alat nga rumbeng nga agaramid iti mati. Sa maysa.
At dapat asawa na deta tinutupan na. Ken inusar na wenno ginundawayan na deta kinabus na. Gaputa isudbos yo. Alis to na laeng nga makontrol. Dagiti tao na. Isupay Angim siyak saan? Ni Angela Ta grupo pangarod nga kwarta. Ken may saan nga naragsak iti asawanan. Kastamat ka ni Sir Tristan. Iso nga, ay na Diyos ko. Anusak laang lakay. Ta narigat tagsapol trabaho. Ang imnulo ko malamabalbalin, ay na. Diyak kahit ti kasing pagubrahan nga adati toxic. Ay, babaam kadlatan bakit? Uri anyamat nga lugar, uri anyang nga opisina, o anyaman nga pagubraan, at danto lata toxic. Awan ti perpekto nga pagubraan. Sa bagay, ustot ako nam. Ay wing kaya may sapay. Iti sekretary ni Sir Tristan. Apay. Maasyan kami nga ron. Apay nga rod. Ket ni, masangwanan ti Christmas party mi. Ang imdamag mi, nagsinadan ka ti boyfriend na. Ala? Kaubraan nyo ka di lang, ti boyfriend na? Wan. Kasano nga ta? Imagine mi nga rod ti langada into no Christmas party. Imbaglakid din Saan nga isuda ti nakabuno tinagan ti may sakin maysa. Awkward ko ma. Nga regalwan da ti may sakin maysa. Adu kayo mat nagka-opisinaan. Iso nga adayo nga mapasamak nga mabunot da tinagan da nga dua. Wen nga ron. Sapay ko matag sinublanan dan sakbay nga maangay dati Christmas party mi into no maminsan nga aldaw. Apay nga mi nagsinad Ay nantsakam mo. Mabainak mat mang damag. Ay wala kay. Kay bagbagak la itay ni Sir Tristan. Saan nga maparagsak ti asawa na ni so nagsapol? Ket baka mo't nagsapol ka. Ay saan nagsapol bakit? Sigurado ka? Wen, kapay aya. Ket paragsakin ka atap no di kagsapol. Ay di mo pala idiretso nga rod. Bakit? Nga kayat ko, lakay, kasto. Agad siyempre, ada pala pasakalye na. Si kamot lakay. Ay, uray no saan tang aramidan dadi bakit? Sa anak tong agsapol iti sa bali. Di kayo mo sawin? Uray no saan tan ngaglinlin na ilo? Uray no saan tan ngagkanaig? Saan kan doon tang agsapol iti sa bali? Gawan, gaputa ipatpatid ka. Gaputa amok nga dakas ti manglipot iti asawa na. Tila adda ka mo't lakay. Di ka man naging didi, Am-amo ka launa yun. Ay, agpaiso ti bagbagak bakit? Ay na. Apay, detala ka diti habol mi nga lalaki kada kayo nga babae. Baka mas pa nga da kayo nga babae, dahi talat habol yo kada kami. Ay, tala ka man. Talaga rin. Kaslay ta, sikatin ang ipalagip. Maturog ako man. Kaya't ka lang mataparagsakan tapno saan ka nga agaramid akas ni Sir Tristan. Ay, apo, di ka pala diretso. Makakakwaanak ko ng mga milatan bakit? Si kamot. Makapapatrip ka mo. Ay, naapo, rumabaw ka latan, no kaya mo't rumabaw. Sa anak ba't ngagkad-kad? Panhira ka nga talaga. Ay, nagbabawi ako na maturog ako. Saan na? Lagayam. Iba ba akong t-shirt mo? Uy, alam ba ka? Ang yung panunuti mararamidig dati tapno na maparagsak ka. Uy ka din. Tapno saan ka agaramid akas ni Sir Tristan. Uy, kunakmot ba ka? Tadaanam data Saan ko nga aramidan dati para kanyak Saan nga gaputa kayat ko? No di kayat ko nga maparagsak ka tapno dinakto mo't liputan na kasti panang liplipot ni Sir Tristan iti asawa na. Kastamot kini Angela lipliputan na mo ti asawa na. Uwing garod, ay na rumabaw kang kunag. Aguli ka. Abay, kung kontrolit nga rod bakit? Ang mga hanggat naglipasak nga umununak at makagura kan tumanan. Anya nga makagura? Nagpaiso man. No umununak nga glipas nga mitisi ka.
Nakapudpudot ti ulo magbalmalim no kan. Kabigatan na. Anya? Araramitik la dayto itapno maparagsak ka. Anya? Araramitik dayto itapno aglipas ka tapno agragsak ka. Angem naglipas kan. Sampay. Oh, muno na ka mat. Masapol nga muno na ka. Anya? Una, agam amuta una yung bakit. Amukan. Umidi na ude. Ngahang ka na pagustuhan. Anya? Kaano dayta? Di na, hindi alisto ka naglipas. Saan ka nga naglipas? Diyak malagip dayta. Ay na, imposible nga di mo malagip. Malagip mo, hindi na pa mo yung bakal na helmet ko. Anya? Ay na, ala. Ikarigatak ti amin, tapno makontrol ko. Tapno umununa ka malaglipas kay mitisyak. Ado pa lang nga sa lakid di. Kontrolin mo da. Oh, kita? Lakay. Sige. Nalpas ka. Sige, kumamakamak. Sige, sige, aron. Oy, Estela. Dolores. Sino nga min itay tinabunot mon? Ni Sir Tristan tinabunot ko. Aya? Anyang orti kinatang mo regalo? T-shirt nga balor 350. Apay si kasinot na bunot mo. What a coincidence. Anya? Anya nga coincidence? Dati atapon ta nga kabit ni Sir Tristan nga nabunot mo, iso tinabunot ko. Anya? Aya? Kat saan ka di nga iso tinang pautang keng katigatang mo regalo? Ngan nga rod, Estela, nakakatawa nga rod. Tadeti inutang ko kin ni Angela, di na amo, nga isuntumat lang, ti regaluwag. Deti inutang ko kin kuana nga ingatang ko ti regalo, isuntumat lang ti makaawat. Aya? Kat anya nga rod, ti kinatang mo, gimatangak iti make-up kit. Sigurado nga magustuhan na. Balor 300 plus. Sana siguro malasin nga saglalakalaan. Kasla original na tatilangana. Akit na sayat Kat asino nga tama tinakabunot ka data. Ay, jak pa'y among kanya. Di kahit ko nga mikit masurpresa Ken, napintas ko mama, ti regalo na kanya. Saan ko mga kasla, di ti regalo, di kakauna. Anya nga regalo. Di ti picture frame. Kada photo album. Ang dapat aya photo album ita. Awanan ni dagal aramat ti photo album, Dolores. Sa bagay, daamin iti cellphone itan, kada laptop. Supay anya ka di aya ti kahit mga maawat na regalo. Diyak kahit dedikas na dito regalo di giti daduma. Diti mesa nga supervisor tayo. Ni Sir Mikael. Ni Sir Jesse. Apay. Kanay lang nga Aqua Plus ti regalo dan. Nakadado pa yun ti Aqua Plus ko. Sa bali ko mama ti maawat ko nga regalo. Ketsi ka, Estela. Anya ka diti kahit mong maawat. Ay na, urian niya, friend. Urian niya mat kanyak. Kat pakaragsakak no makaawat akit regalo. Basta laki di na serbi, mausar ko, maaramat ko. Akit okay kanya kon. Anya? Awang ka di dati panunutem ko imaginem nga, iwiwish mo nga maawat mo. Nga kahit mo ko like dress, sapatos, kasyay. Ay na, manunto malat magatang ta 300 friend. Sana kon nga expect. Alakit, no anyaman ti maawat kun to No anyan to man ti regalo dito nakabunot itinagan ko. Agyaman ak to. Taday tamot ti naggapo iti kaunggan na.
Nakakurkurni ka nga talaga, Estela. Basta siya, ti kumamot balor 500 ag panghato ti regalo da kanya. Kasla ko mga ti inregregalo ni Sir Tristan idi saan pa nga kasta nga agar aramid, idi saan pa nga na disgrasya ni ma'am. Anya? Wen, agregalo pa kadigiti nginginaan. Ay. Ay, wen gayam. Ni gayam sekretary ni Sir Tristan. Adadamag mon? Ay, aging gaita kat di dan sapay okay kada ti boyfriend na. Oh, gasta aya. Kasanon to karon tilangada into no bigat. Into no Christmas party tayo. Isupay De tamo ti panpanunutek Dolores. Ket bebe antela ta idan Basta karkararag tilatan nga okay danton. Into no maangay de Christmas party tayon. Sapay ko Tani. Kaasi mo ti lalaki. Makita mo ti effort na. Ay. Love life nga talaga. Minsan sad. Pero kadalasan mas masaya. Uy, agubrata kid din. Tiladang nga pagsarsaritaan ta. Uy, daytan. Ikwa tayo, hindi regalo tayo. Ag-exchange gift tayo. Itatay ko mapailaing Ay na, excited ako na Stella nga. Makaawat iti regalo. Diyos ko. Anyan to nga tati reaction ni Sir Tristan no. Makita na iti regalo keng kuha nga t-shirt. Kaya't na nga ta. Uy, Dolores. Kasarsarita ka. Oh, apay. Api nga. Kasarsarita ka nga sa balin samat yan. Dahil panunod mo. Kitay kami ni sekretary ni Sir Tristan. Tinobyo na. Ala. Di dagin inuni. Itay pala nga sirpa-sirpatin ti lalaki dati sekretary ni Sir Tristan. Amom ka di. Nga niya. Duwamot ti regalo nga binitbit dati nobyo na. Ay dati ex na kunak kuma. Anya tikit mo sawan? Dati ex ni sekretary ni Sir Tristan? Duwat intugot na nga regalo ko nam? Wan, duwamot ti bitbit na. Kat may samadlaang ti bitbit tayo kuma. Ta may samadlaang ti binunot tayo. Ala! Oh, apay. Amangan mo para kini sekretary ni Sir Tristan dahil may isang regalo. Kinakita ka dapi awit na nga. Najak mariro kat. Anya, chocolate sa akin sabong day chay. Ay, tilad nga mapanpansin mo sika. Kat man ano ko man regalwan na. Ala, nagmayat nga ron nga buy-buyaan. Anya nga tati plano na. Bakamat no. Mapanto ag sorry madamdama. Kat, oy. Saan nga dayta ti panpansinam? Saan nga dayta ti dildilawam kada bibuyaan? Ag-celebrar tayo ti Christmas party. Ti Christmas. Oh, saan nga dayta makimar? Marites nga. Nagmayat nga ron. Kaslaklag bibuyat teledrama. Telenovela. Korean novela. Ay, kilkiligin akla ulit. Ag sinubyanan da ko. Bakit ni? Di ba yan nagbayagdan? Ha? Diyan mo. Kasi for 4 years ko nga nasurog dito yung agayim da idin. So kahit nasurog 4 years dahan. Ay, sika nga talaga. Masaya nga naklangmot sika, Estela. Ay na. Sapay bagay damot nga ron. Makamu ka dinan. Basta siya. Excited ako ang kadati exchange gift nga maangay. Uy, agikasukan. Uy, kaso mo data ni. Agibagadat na ganun. Mangrugin. Dati exchange gift tayo. Si Ka Dolores. Uy, mabitla. Uy, nakita ba ito reaction ni Angela? Itay linukatan na dati regalom keng kuana? Uy, oh, anya reaction na. Jak amo ta nakamurig-rig matin kaslang jak amo jak la sure no
kinusilapan na. Anya? Anya, ti kahit mo sa nga kinusilapan na kakalpas ang nalilukatan na tirin regalong king kuana. Kasla kasi nakita ka reaksyon na. Idinalukatan ng ditin regalo king kuana. Kinusilapan na. Ang inwar na ka di, ditin regalong king kuana nga make-up kit. Inwar na nga sana in sublimad lang yan ti paper bag na. Kat, baka amat ko lang dumalasin ng lokal. Nga saglala ka laang. Ay nakit amo naman nga 300 laang ti 300 ti minimum. Kat anya ko matnamnamain na. Jack arun amo. Kat sika, ni Sir Tristan, lilukatan na ka din dati regalong king kuana. Saan pa nga ron? Sa dino ka dito ayan ni Sir Tristan. DJ, ay, lukatan na palagayam di regalong king kuana. Ay, greka, buyain ta ti panang lukat na dati regalong king kuana, Estela. Sigurado nga kayat na ti t-shirt. Amok nga nalaing kaagpili ti t-shirt ti nga panalalaki. Nakitak ti panagar-arwat nila kay mo. Aguri ka. Apay. Nagsabat mo't dagitikiday ni Sir Tristan. Apaman nga nakita na tinagyan iti paper bag nga. Nakaipananda ti t-shirt nga regalo king kuana. Anya? Ay wanyag paiso ni Estela. Nakamura regmat. Kimita dito eh. Kitkitain na ka, Estela. Wanyarad. Kimusilap. Kusilap nagpaiso. Kusilapan na ni Sir Tristan. Ni ala, umasidig dito eh. Pati ni Angela. Umasidig dito nga. Agpadpada na nga kusilap. Api nga ta. Dolores. Adaan mo. Api nga kastoy. Api nga kastat reaksyon da nga dua. Apaman nga nakita dati regalo ta kadakwada. Diyak amo, Estela. Awan di ay diyak. Ay, nandiyan ko. Ape ka di, sir. Si kagadi tinangtid kanyak ti regalo. Estela. Sir Tristan? Sir. May diyo ka din nagustuhan dati. Dati t-shirt nga inregalo ka da kayo? Anya nga t-shirt? Awan ba't ti t-shirt nga nagyan dito yung paper bag? Sir? Imposible, sir. T-shirt ting kabil ko dito, sir. Sika din naggapo na dito saan ka di? Sir. Malasing ko dito nga paper bag, sir. Dito ti nangipanak dito t-shirt. Saan nga t-shirt? Dito inted mo. Anya? Kita ma. Anya dito sa t-shirt dito, sir. Kita garod. Nakabox. Ada ka di nakabox nga t-shirt. Api nga nakabox dito. Box nga katidog. Api kas na tinagyan na. Linukotak. Kasla ka lamang insulto. Estela. Sir? Ano namang insulto, sir? Gapo ka di tabaldado ti asawak? Iso nga kasat in regalom kanyak? Sir? Inregaloan dak, deta sextoy, nga para lalaki. Deta sinang... Anya nga sextoy, sir? Awan tinregalo ka sextoy, sir. Magitam, lukatak. Sir? Ikatek deti... Deta, kalub na. Kas magitam. Kas labagi ti babae dito. Sir, Allah, Diyos ko. Awan ti amo ka kasta, sir. Ay, sino ko makarod nagkapon na? Nagan mo dito ni Estela. Sir, baka dalang mang praprank ka datayo, sir. Baka dalang luko ka datayo, sir. Dalang luko kanyak, sir. Di bagam. Mangin insulto ka. Gapo tamom nga. Sir, saan nga kasta, sir? Ay, gapo tamom nga baldado ni bagat ko. Iso nga rin nagalawalak ti kastoy. Amom ka di nga makapainsulto ti kasta. Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Jack abuday ta, sir. Sige, Angela. Anya mo ti reklamo mitay.
Sir Tristan, deto'y inregalo mo't kanyak ni Dolores. Oh, Vibrator. ay, Dolores, agpaiso ka di. Nga sikat yun ang regalo ti vibrator. Ay, awan tin regalo ka kasta kengwa na, sir. Oy, Angela, make-up kit ting kabil ko dita paper bag. Anya, siga Estela, sex toy tinted mo kanyak. Idinto ka siga Dolores, vibrator met tinted mo, kini Angela. Sir, saan nagpaiso dita, sir? Uwin, sir, awan ti amumi dita, sir. Oh, imposible. Ang mga no, dati ng prangkada kami, sir. Uwin, sir, sa aming inaramid dita, sir. Sa aming aramid kin Estela dita, sir. Naskin nga imbestigarak detoy. Nupudno man nga, saan nga da kayo takinaramid. Kasla mangin insulto kayo. Ken kasla da iti ka ipapanan na, dati panagregalo yo kada kami kini Angela. Apay. Ada ka di ti akusasyon yo kada kami. Ay, sir, awan, sir. Ado kay, timang mangig mga sayang guseng nga pagsasaritaan nyo dito opisina. Sir, awan, sir. Nang runa ka Dolores. Sir? Kasla, ipadamag yung da relasyon mi kini Angela. Ay, saan, sir? Saan nagpaiso data, sir? Awan ti amumi ka data, sir. Tilaing pagsasalita ami, sir. Kaya ti sekretarim. Gaputa, iti kalabas nagsina na, iti boyfriend na. Ang itatakit, kaslang, agsorsori di lalaki. Pudno ka di data. When, sir, isulaing ti pagsasalita ami, sir. Awan mo ti amumi kada kayo kay ni Angela, sir. Ano kasta? Nasken nga, imbestigarak nito eh. No asin numan tinagregalo iti kastoy nga makapainsulto. Basta, sir, awan tin regalo kakastaking ka, sir. T-shirt, timpang ko itay dita, sir. Ure mo siyak, Angela, sir. Make-up kit nga saglalakalaing timpang ko, Jay, sir. Saan nga vibrator? Ala, namati nga ta ni sir nga, saan nga datatakin na ramid na ijay? Diyak nga rod mo, Estela. Ay na, asin nga tamit tilaglag, duldog nga nangikabil mit tikas jay, nang loko ka data. Amangan no, dati nga ramid data. Amangan no, addaam mo na, maipapan iti relasyon da. Kit kasta, siguro ti ka ipapanan dati vibrator nga, nga naawat ni Angela. Kat imbes nga agpakudkud ti budo na kini Sir Tristan, aramaten na laangan dati vibrator. Kanda iti siguro inawat ni Sir Tristan nga sextoy nga para lalaki. Siguro ti kay ipapanan na dayjay, imbes nga liputan na ti asawa na babaen iti panakirelasyon na panakikabit na kini Angela. Aramaten na latan deti sextoy ta isod ti pangiyusukan na deti tarong na. Anya? Sino nga tamo ti akin aramid dayta? Sino mo ti makaaramid ti kasta? Baka mo't no. Siguro agad. Diyakan mo. Basta, ada siguro amo na mo't maipapan iti relasyon da. Ay, agnervyusa, Diyos ko. Ay, aguri ka. Abay. Ay. Napan mo, anya, agsarsarita ni sekretary kanda ti ex na. Kasla dumaw dawat ti pamakawan di lalaki. Kasla, kaya't na nga makisinubyanan. Ala, makita ka dagiti mata ni sekretary nga. Tumtum-rem mo dagiti luwanan nga. Siguro ke parigatin na pala di lalaki. Nga makita nga damot panagayat na pailain ka dati ex na ni. Ala, Diyos ko, nag-sweet da. No siya kumali sekretary. Baka nalunag adagos, tirik na. Baka bimigayak adagos. Sika nga talaga. Ay. I mean, ala. Ay, kita kayo, Stella. Abay. Dapat gayam awit dati ex na nga cake ni. Nga, I'm sorry ko na. Ay, nag-sweet na. Ay, Diyos ko. Kilkiligay na ka talaga. Kilkiligay na.
na ka, itailaan kat kastaonin nervyos mo, taamang ano maikat ta itrabaho, gapo ka di dyan napasamak. Tapos kilkiligin ka. Jakar mapigilan, tikiligan ka dakuha na. Ay na, Diyos ko ay. Ay na, naasawaan ka lang nga rin Dolores, kasla ka la teenager nga kilkiligan. Kat anya nga rin ti maramidak. Kat talaga ba't nga nakakakilig silang dalawa. Diyos ka, tigid di panunutem. Kadeta na pasamak. Nga da ng sukat na tiregalo ta. Kasin yung gabo iti napasamak nga panaka-switch te regalo kadedya naawat ni Sir Tristan kastamatan kini Dolores te regalo na kini Angela agnangabit nga agpadpada ti trabaho mi kini Dolores. Ang inlawlawag kumet kini Sir Tristan nga saan ko nga maaramid day nga banag. Awan to ti amok kadagi nga sextoy. At dagayam kasjay. Nga deti agatidog nga aparato nga kasla sinang bagi ti babae nga mabalin nga pangyusukan ti kukwa ti lalaki nga adapay vibrator na agkuti-kuti sa agdauni na da sound na nga agas aso nga babae. Iti kung kuna na ay jak amo day jay kasi nyo. Kinuri mo ti Dolores. Amok launay ni Dolores na nabayag kami nga agkadkadwa. Saan na maaramid ti mangiregalo iti vibrator kini Angela? Ken saan nga gulbud kanyak, saan nga sweetie kanyak ni Dolores? Idi imbaga na nga make-up kit ti regalo na. Patsik nga make-up kit ka talaga. Adalakid di tao nga manggurgura kada Sir Tristan kini Angela ken iti posible nga madingar aramiden da iso nga nagaramid da iti kasya nga banag tapno siguro warningan da ida. Ay kasin yung napabasulak nga awan met ti madingar aramidek kasano nga tang kasaritak ni Sir Tristan tapno no ti kasta ke patsenak nga awan iti pakairamanak kadayta nga naawat na nga sextoy kastamatan iti kaduak nga ni Dolores. Agpabala kadakman kasin ken dati met kaduak ni Dolores ita bayat nga agsursurat timet kanong pabalakad na kanyak damagan na kanon no. Anya ti ibagbagam Dolores damagin man kini kasin yung no. No, mabalin nga, isurat ko to, syaktot man isurat, ti anyat isurat mo, ti love life mo, ti problema mo, saan? Isurat ko to, ti istorya, ti sekretary ni Sir Tristan, damagin man no, okay kin ko ano. Damagin pala kaya ni sekretary ni Sir Tristan, no kahit naman nga isurat na ti istorya, day text, boyfriend na. Ay, nagmayat nga talaga. No syakit, kay kaya't ko dati ex ni sekretary ni Sir Tristan ti agsurat, ta agpabalakad, no kasano nga maalukoy na tirik na ni sekretary. Ha? Nga makisinubyanan. Sika nga talaga, nakabiyang biyangot ka nga talaga iti biyag ti sabali nga tao. Ang nagmayat nga ron. Di tamalangan. Ilipas ko malay ti surat ko kinikasin yung eh. Dahil ito nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita akasin, agproblema ak itaga po iti saan kumet nga aramid. Ay. Agyaman ang launay ti anus ken laing mo kasin yung nga nangibasa ti pakasarita ak. Ket agyaman ako kadigay ti makaited ti balakad. More power to your program and God bless everyone. To'y napabaso la pagayam mo. Estela, iti Baguio City.